پاڵاوگەهێن نەفتێ li Kuaşê bi tinê 30 kilometr dîrên ji senterê bajarê Duhokê. Rojane zêdetirî hevdeh demijmêran ew gaza reş diparzinin. Ev coge ne avin belkû bermayket van kargehan in. Dibêjne fuel oil li av û gaz pêk dihe. Bermayket kargehên gazê li Kuaşê. Li vêrê derbas dibin û bi her cihekê de diborin ew dar hişik dikin. Sürîştê wê deverê zêde pîst dikin û bihneka nexweş li vê deverê berbelav bûye. Sererayê Hindê ku kartekirneka nerînî li ser berhemên cotiyarê vê deverê heye. Bandoreka nerînî li ser berhemên çandinê durist kiriye û ziyan bi dexlên deverê gihandiye. بينك ويا مامو سلطان جي تشيل بنا وبينا û îdî ava van cogan nahêne bikaranîn bû mer û malatan. يجي افا بيز بين خدي اف ما بازي هي ما ودي هي خدي تاثير ديال البازوكيت او بازاج بين في غازي وغازي وافا بينك بيج جديد نهما زراعه بتنجي خدي زراعه بازا خدي حد مال سيشار هزار سري بازيت جند دهي او جهما يرسل في افي مشكله هر في افي دهي کێمی و لاوازیە بەرهەمێ ماسی li sikrê Mîsil pirzgirîkeka diye. Vê yekê jî masîgir dilgiran kirîne. Li sala 2018 zêdetirî 50,000 masî jehrawî bûn û hatine firêdan ji egerê bermaykên kargehên Kuaşê ku bi dûriya 15 kilometr diçine ava sikrê Musul. gelek tesîlî hatiye ji ber bêhna naftê û manteqa hemê yanî bêhna naftê gelek hetiye behrê. ماسي تكون جيت خو نادته بحري نادته ويد منطقي بجاك تشارك مهبد بوما باش امي في دار فرمانگاها جینگاها دوکê dilgiranin bihebûna van kargan li demekî da ku pêgîrî birênmayet jîngehê nahêne kirin. ما بشکنینا آخیا کری نه دیف سندرت ما بوینه ما بشکنینا هوایی کری چندین اف گازت کجا کلویره تیتا یعنی ما یا کیشا و داتایل بردسته ما یعنی امزانی که فعلا دور یا گلکا پیسا یا ویرانه و اجبلی هنده یعنی هر کسی که بچتا ویرید بشنی فحصا فیزیایی های فحصا فیزیایی اوه همه تو دی هست بیکی بهناویره یا نخوشه هست بیکی چاوته درونده که Li Sunûrê parêzgeha Duhokê 52 kargehên palatina neftê hene û bi tinê 20 ji wan fermî ne. Li Herêma Kurdistanê 164 kargeh hene. Lê li gor nivîsareka Wezareta Samanên Sürüştî ku li 5 heştê 2018 hatiye derkirin. Bo kêmkirina hejmara van kargehan bû 28 kargeh. Lê heya niha ew biryar neçûye dibwarê cêbecekirinê. Mehdî Fereç Rûdaw, Kuaşê.